Characteristics of business environment. बिजनेस इन्भाइरोमेन्टका विशेषताहरू. कम्प्लेक्स, जटिल. The business environment consists of various factors that are intricately related to each other. व्यावसायिक वातावरणमा विभिन्न तत्त्वहरू हुन्छन् जुन एक आपसमा जटिल रूपमा सम्बन्धित हुन्छन्. डायनामिक, परिवर्तनशील. The business environment is not static. It continuously changes over time. व्यावसायिक वातावरण स्थिर हुँदैन, समय अनुसार निरन्तर परिवर्तन हुन्छ. मल्टिफ्याक्टर, बहुपक्षीय. A single event in the environment can affect business in different way depending on the perspective. एउटै घटनाले व्यवसायलाई फरक फरक दृष्टिकोणबाट असर गर्न सक्छ. दूरगामी प्रभाव, फार रिचार्जिङ impact. The impact of the business environment can be long-term and many influence business policy and decisions significantly. व्यावसायिक वातावरणको असर लामो समयसम्म व्यवसायको नीतिमा देखिन सक्छ. एग्रिगेट अफ फ्याक्टर्स, तत्त्वहरूको समष्टि. वातावरण धेरै तत्त्वहरूको योगफल हो, जस्तै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानुनी आदि. The environment is a sum total of various factors like economic, social, political, legal and technological. Interrelatedness, परस्पर सम्बन्ध. All the elements of the environment are interconnected. A change in a factor called influence others. वातावरणका सबै तत्त्वहरू एक आपसमा सम्बन्धित हुन्छन्. एक तत्त्वमा आएको परिवर्तन अन्यमा असर पार्छ. Reciprocal, परस्पर. Business are influenced by the environment and in return business can also affect the environment. व्यवसाय वातावरणबाट प्रभावित हुन्छ, तर व्यवसायले पनि वातावरणमा असर पार्न सक्छ.